ali da će gumiti. Ne mora treba pogledati. Šta ti? Imate koristiti sam. Poštovani gosti, domaćini, žitelji Skopske Crne Gore, ali svi vi koji ste došli iz raznih krajeva Srbije i Makedonije, da uveličate ovaj veliki praznik Srba, državni praznik u Republici Makedoniji. Mi smo spremili zaista najbolji program u regionu, ali ovom prilikom moram da vam se izvinim, da vas zamolim malo za strpljenje. Gosti iz Beograda zbog vremenskih prilika nisu, stigli su, neke još očekujemo, tako da vas molim za malo još strpljenja.
početku ste čuli akademski hor Kolegijum Musicum iz Beograda, koji ove godine proslavlja 40 godina postojanja i uspešnog rada pod dirigentskom palicom naše slavne Darinke Matić-Majević. Mnogo je toga rečeno o Svetom Savi, utemeljivaču pravoslavlja i prvom prosvetitelju našega naroda, ali takva veličina kakav je bio ovaj carski sin uvek će ostati nedorečena i neopisana. Iako je bio bez dece, on je kroz vekove postao otac miliona i miliona svojih duhovnih sinova i ćeri i zato mu se i danas klanjamo. Čast nam je što će ovaj Svetosavski sabor u Čevištu otvoriti čovek koji od momenta kada je došao u Makedoniju pre godinu dana radi na ujedinjenju srpstva. Poštovani gosti, dragi prijatelji, sestre i braće, veliko mi je zadovoljstvo da večeras zajedno sa vama u srcu Skopske Crne Gore obeležimo najveći praznik Srba u Makedoniji, Svetog Savu. Imamo veliku čast da među nama budu uvaženi gosti. Očekujemo potpredsjednika vlade i ministra unutrašnjih poslova Republike Srbije, gospodina Ivicu Dačića, i savjetnika predsjednika Republike Srbije, gospodina Mlađana Đorđevića. Sa nama su prisutni državni sekretar u Ministarstvu dijaspore Republike Srbije, gospodin Miodrag Jakšić, savjetnik Skupštini grada Beograda, gospodin Slobodan Šolević, pozdravljam predstavnike Republike Makedonije i vojno-diplomatskog kora koji su prisutni i sve vas koji ste večeras uveličili ovaj skup. Neka nas Bog čuva sve, braćo i sestre Srbi. Čuvajte svoj nacionalni identitet i zajedništvo, jačajte međusobne veze i veze sa vašom maticom Srbijom i poštujte vašu državu Makedoniju u kojoj živite. Srećan vam praznik, sve najlepše i živeli! Svima, dobroveče njihovim ekscelencijama, dragim gostima, pomaže Bog braćo Srbi i sestre Srpkinje. U ime Centralnog saveza srpskih organizacija u Republici Makedoniji čestitam vam državni praznik Srpske zajednice u Republici Makedoniji. Meni predstavlja posebnu čast i zadovoljstvo mi je što ovdje gledam mnogo dragih i braći i sestara iz Skopske Crne Gore, a naše prijatelji koji danas, i neki su prvi put iz Skopske Crne Gore, da ih informišemo da smo pre 18 godina sa ovog mesta ovde krenuli u organizaciju srpskog pokreta u Makedoniji. Tačno pre 18 godina. Добро вечер на сите. Дозволете ми во името на министерот за надворешни работи на Република Македонија, Антонио Милошевски, кој е спречен да присуствува вечерва на овој настан, пред се на припадниците на Српската етничка заедница да го честитам празникот Свети Сава. Се надевам дека ќе продолжиме да работиме на она што е еден од најголемите приоритети на надворешната политика на Република Македонија, а тоа е развивање на најдобри можни добрососедски односи со сите држави, а пред се и со Република Србија.